Hello friends, so joto no phai kaham entry YouTube channel lo. So friends, tinio jong bo video sale male mahapukro likroi. Tini le ang maha topic no to discuss kiya. Ang bo video tini phai moni reason ke. Friends, now joto no ani khabe ke khachang ma ya phai pio maming ke. Now anh channel lo na ye tomon boya anh channel ani video lo na tomon boya anh channel subscribe kiya, like comments ro kemon boya nang no bar ke khachang ma sao. Inke friends, chalim chumo ke bose. Ini channel tini 800 plus subscriber moha nani kami mobile ke nani support baik ke inke bono ini channel 1k means 1000 subscriber kare mambo nani fine tau sana nani support tau sana abang ke ang tau sa ini video sono ini video ni quality ro ini video ni content ro kaham kam te mambo ya amko khaba sanai inke ini 1k subscriber tau sa ke kani ha ambo ya nang joto no request inke joto no kabong mong sebo bo video ke ini kate timana nang tau sa fine die 1k subscriber kare mambo ya inke re je 800 subscriber nang kali mong nang joto no bari ke khachang masa pio. So friends, ang bo video bo ani channel chude chini YouTube ni income online ni je online earning ni je income khetman process ang no bo ani channel chude nang no joto details sirinai information dinai bo video chude na ano support ke tonde na ko sinim chuke online tinio online chude chong chini income ni lama chong bangma bru siang toni tongo ke ang nang no bo channel chude ang te bis kawo kaham video upload khiye na no information dinai ke ang tini sani nemol bono nang ani channel 1k subscriber kai mono to sambai kari kho ye remo pandawa ke chong phadi next video chong malali pinai tinin joran asono jotono khakchang